Ay na, Eduardo, oray niya ti sangit-sangit mo dita. Kaslanak na mamate. Baka matno tears of joy mo lang gaita. Taawan akon. Tapno masukatan dakti mas napinpintas kan mas ubing. Ay na. Amok gaita nga style mo. Di ka man tupay, like ka nga like EJX mo. Ada pa'y ti heart na. Aga heart ka pa'y. Amo pa'y no. Baka no aging laladingit ka lang. Actually, agrag-ragsak ka. Tapos ta, numabalila ko mga itugot ka, di papanak. Itugot ka na. Ay na. Abay ko nam, tatang-awa na, kang ko si ka mabantayan. Makita. Padasang nga sukatan dak Eduardo Baka inaldaw nga maalya ka, sige. Kunam siguro. Bantayak si ka kunam siguro. Padasang. Sige ka. Baka malpas na kipamunpun ko, agrag-ragsakan. Baka mat nasublian amin nga pictures yo, kadagay ex mo. Oray kararua at Eduardo, handak naluklukon, tamakitang. Padasam nga makidin nati sa bali, iguyot ko tasakan. Padasam, after 3 days, agparik na akan niya, baka ko nang. Sige. Rugyam nga ag-like, rugyam nga ag-comment dita ipopost ti ex mo, ta makita nga talaga. Makita nga talaga. Makita ta sumabat nga talaga dahil tagiruot tas kadakidla. Padasam Padasam Eduardo, sige. Dahil tamad gaming ex mo nga dahil ta 5 lang araw dun ti anak na makisaysayat pa ilang matkanyan. Baka kunam na yun ang mga anak na Eduardo, makita nga talaga. Buludak, jay kawit ni kamatayan ta, kawit at dayta.